салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, ҳамзабонони азиз. Hello everyone and welcome to our channel. How are you? How is it going? дарси 24 аст аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. хоб мо шумо расидем дар муколамаи ҳафтум, Conversation 7. That's too late. That's too late. яъне хеле дур аст. Хеле дур аст ҳамон хеле дер аст. Хеле дер аст ҳамон чӣ? яъне шояд дер карданаш бошад. хоб аз рафти ин муколама мо шумо мефаҳмем. Агар калима ба калима тарҷима кунем, яъне that вай мешавад is asked to хеле late there. яъне вай хеле дер аст, он хеле дер аст. хоб ин гуфтугӯ дар байни Ситора ва Зарина ҳаст. Ситораву Зарина. Ситора мегӯяд Зарина, would you like to get something to eat with me? Зарина, would you like to get something to eat with me? мегӯяд Зарина, ту мехоҳӣ чизе хӯрдан ҳамроҳи ман? оё ту чизе ҳамроҳи ман хӯрдан мехоҳӣ? Зарина мегӯяд окей, when мегӯяд хуб, окей яъне хуб, when кай яъне кай. ва Ситора мегӯяд at 10 o'clock. At 10 o'clock яъне соати 10. инҷа агар дидаста бошем, хоб at 10 o'clock соати 10. хоб Зарина мегӯяд 10 in the morning. 10 in the morning яъне 10 субҳ. 10 субҳ яъне дар тоҷикӣ ҳам ин чиз ҳаст, мегӯем ки 10 субҳ, 10 саҳар. яъне баъзе вақт баъзе соатҳое ҳаст ки масалан мо агар соати 1 бигӯем, дига намепурсем ки соати 1 шаб ё ки 1 рӯз масалан, ба хотире ки 1 шаб ҳама хоб ҳастанд. аммо масалан соати 8, 9, 10 мегӯем, 8 саҳар дар назар дор ё ки 8 бегаҳ, 9 саҳар ё ки 9 бегаҳ, 10 саҳар ё ки 10 бегаҳ. ба ҳамон хотир ин Зарина пурсидааст ки 10 субҳ. Ситора мегӯяд no at night. No at night. No at night. На дар шаб яъне шаб. At night дар шаб мешавад, аммо вақти тарҷума мегӯем ки шаб. 10 субҳ неҳу, 10 шаб. Зарина мегӯяд ки sorry, that's too late. мегӯяд бубахшед, ин хеле дер аст. ана ҳамон that's too late ва хеле дер аст ҳамон вақте ки ҳамин Ситора таклиф кард, пешниҳод кард барои Зарина, яъне соати 10 шаб. ба ҳамон хотир Зарина мегӯяд ки that's too late яъне вай хеле дер аст. I usually go to bed around 10 pm. мегӯяд ман одатан маъмулан ё ки usually масалан бисёри вақт соати 10 хоб мекунам. соати 10 pm овардааст. pm ҳамон 10 бегаҳро дар назар дорад. яъне аз соати 12 рӯз, 12 нисфи рӯзӣ то 12 шаба, то 11:59 шаб pm мешавад. аммо аз соати 12 шаб боз то соати 11:59 пеш аз зуҳр, пешин am мешавад. ба ҳамон хотир дараҷа pm овард. Ситора мегӯяд окей, how about 5 pm? мегӯяд ки хуб, соати 5 чӣ? соати 5 бегаҳ чӣ? яъне мақсад ки соати 5 бегаҳ вақто чӣ хела яъне муносиб ҳаст, нест? ва Зарина мегӯяд that's fine. That's fine. That's fine. That's fine. яъне хуб аст. хуб аст. чӣ хуб аст? ҳамон соати 5 ки вай пешниҳод кард. Ситора мегӯяд окей, see you then. окей, see you then яъне хуб, то дидори баъдӣ. Зарина мегӯяд all right, bye. All right, bye. All right мешавад дуруст, 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 хуб, хай бошад, bye яъне хай. хоб ин буд муколамаи ҳафтум. тибқи одатамон ду муколамаӣ мегирем.
خب مکالمه هشتم رو نیز میگیریم. در مکالمه هشتم choosing a time to meet میگه وقت انتخاب کردن، یعنی انتخابی وقت برای واخوری، to meet واخوردن می شود. خب این مکالمه در بین مراد و صفیه است. مراد میگه که صفیه would you like to have dinner with me? Would you like to have dinner with me? Would you like to have dinner with me? میگه آیا دوست داری، آیا میخواهی که همراه من شامانه تناول کنیم، یعنی خوراک شام تناول کنیم. صفیه میگه yes, that would be nice. That would be nice. میگه این خیلی خوب میشود. بله خیلی خوب میشود. When do you want to go? When do you want to go? یعنی کی میخواهی رفتن، یعنی رفتن مقصد که کی میخواهی با خوراک بیگاهی تناول کردن، یعنی خوراک شامانه تناول کردن رفتن. مراد میگه که is today okay? Is today okay? یعنی امروز خوب است. مقصد وای پرسید که کی میخواهی رفتن. این مراد پرسیده است که یعنی امروز چه خیله، یعنی در تاجیکی هم این چیز هست که میگه که یک کس میگه که مثلا بیا بازار بریم، یعنی بعد میپرسن که کی رفتنی، بعد جواب میدیم که همین روز چه خیله بریم، همین روز چه خیله بریم، یعنی is today okay؟ یعنی امروز خوب است. صفیه میگه که sorry I can't go today. میگه معذرت امروز من رفتن نمیتوانم. صفیه گفته است. مراد میگه که how about tomorrow night؟ میگه که پگاه بگاه چی؟ یعنی وای گفت نمیتونم رفتن، گفت که پگاه بگاه چی؟ صفیه میگه که okay what time؟ صفیه میگه که خوب ساعت چند؟ خب اینجا جمله سوالی است. خب اوکی what time یعنی کی، یعنی ساعت چند. مراد میگه که is 9 pm alright؟ میگه ساعت 9 چخیل است، ساعت 9 خوب است، یعنی ساعت 9 بگه. صفیه میگه که I think that's too late. میگه که من فکر میکنم که این خیلی دیر است، یعنی صفیه گفته که ساعت 9 بگه مثلا خیلی دیر است وقتش. و مراد میگه که is 6 pm okay؟ میگه ساعت 6 بگه اوکی یعنی خوبه. و صفیه میگه که yes that's good یعنی بله وای خوب است، یعنی وای همون ساعت 6 در نظر داره. بله خوب است یعنی بله خوب است. خب مراد میگه که goodbye و صفیه میگه که see you یعنی goodbye خیر، see you میبینمد، یعنی میبینمد مقصد این که به نزدیکی ده، یعنی یک آدم مثلا وقتی خیر خوش میکند شاید که پگاه وای ببینی، شاید که پگاه دیگه ببینیش، شاید یه ساعت دیگه میبینیش میگه که see you. اما وای اگر بعدی یک ماه، دو ماه، یک سال ببینید دیگر goodbye از دیگر کلمه های خیر خوش استفاده میکنید که اینها رو در درس‌های گذشته گرفتم. خب فکر میکنم اینقدر تمام شد. بله خب این بود درسی 24 از سلسله درس های زبان انگلیسی در 99 روز. خواهشمندم فکر و پیشنهادات خود را در زیر شرح نویسین و سوال و پیشنهاد داشته باشین میتونین در سابشست بگذارین. و تشکر از یک شما برای دستگیریتان، چی در تماشای نوارها، چی در جوابهایی که در سابشست و در سوالها جواب میگردانید. خب اگر نوارها براتون پسند باشد لطفاً لایک گذاشتن را فراموش نکنین و کسانی که مهمان هستند لطفاً ابونه شوین. تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار. Goodbye. See you next class.